say tia fu akwantua ma tra me nice so me trans say dia na akwantua me den sempa e na ebro say Ghana say ye wo nduane bebre ho na enso nduane no hu kama na enso se wodi a me pa de se wo be me anaso we feel se we die aduane papa pagu yem wa me no aya na mpempin ano odi wuntanya wo pa aduane papa di nkwan papa hwe shito papa pa de si kwanche baby anaso kitchen baby o ware ni asabe wo ye very busy e wo life mu no wo ba nwumre na aduane bi ade bebo wa no so a wankasa be feeling no frɛ eye NWK2 service for e wo 0548302985 na woni omundi nkom aduane bia any pastries bia so apɛ no wo frɛ NWF a wo mu betie mo mama aduane papa ma wo atoyem sabre ye nyina nim se Mama Agradaa woni nsem bebre e wo court nsem de dosopo e droso pa amafo de omo charge konya ya gie gold ni e japade nyina ensem wo court ne doso na enre ya de ne e kwotran so e wo court ni ye na anu ya wo obegyina ye TV so eyi sika dosopo se ye 31st watch night bi anaso watch night bi no wo bia mo aboso no onfa ne eyi oye bema fakutoku eso na bra beji sika ni bi kodi dwa because we are ready so obeje sika kire sika e wo TV so ankrofo ebo twi ekoye evangelist mama pata so ye ne ye konwi asore ye pon ye no na ye nsempi ye pon asore no na ye nsempi mama pat sebe nkrofo se wa bob mapo adidi dwom sika kakra na wo de bae na wo de befoka akọ na beji sika no crown ni nyina wo gine nyina ye de ne court na ndre ye ko gina court di nsema Mama Agradaa ni lawyer eka ho na sesi am so de mama part say nsema e ko so aso dem hu nya wa dance no ye bako 50 which is aduonum na oduomo ba court so wo membedi ne ho dance se nia wo ye ya na se nia nkrofo no ye no enokre bempa enewum odi ame enko Angel FM ne enko tie ne ekoso emra sisia Patricia Esiama na ne dey e court no eye samum ana say which because I think say ne dey e court na Esiama ne nka case ni see ye no na because me hu ye na me wa kakra enti ama ma me mra so ye maame evangelist Patricia Esiama but the court no asiedu Odru asiedu okay and sorry da mani media Esiama no de ahye yes dance for say witness nko 50 and wo frɛ wo mo na get na church members no be ye 1/3 ba wo fi ni nyina ne se okay se nasem ne bae we ye de yesusu se odi sika bi betna social media e ka kire nkrofo se charlatanic advertisement no enti wo a obeba mema sika ni bi bra beji sika na church members no nipa dodo na ekoye na sa case nu se ye chiche mama na bi wo court 9 na bi wo court 10 na bi wo court 4 edu ba bi na post 4 e consolidate kabom na ye baako na case nkrofo nim se enwu ye ewo pa aposifo a close wom case omufre adansefo mako miensa emrantie mienu ne bedi adanse e na investigator no e ka ho na ye wie ye no na esese mama part open defense en na ne lawyer Tvgh Donko ka che court nse nokre case na aposifo de aba court no wo hu nso bi ewom wo hu nyina so bi a adansefo a ye ka om ho asem momfa dansefo mra ye de adansefo beba ye de adansefo miensa adansefo miensa emu mienu eche se me kwa asore no na meti akire ho na ye to nwom hey maba Agradaa maba we adanse a ye bedi wo court dem ana enti o file ne efre no submission of no case eno no temuafo na ruli ache se da bi Mama Agradaa wo case enti unso be kan side of the story ekire na ne lawyer ne che se Agradaa dance for ye mako aduonum 50 or see 50 witnesses and na wo frɛ ono emfa ne ho suppose for mo pa mo frɛ 1 mo frɛ 2 ana mo frɛ 3 o se ono de dance for mako aduonum and na wo frɛ e de aba enam saye so ama court na ma ne breten se fisa abre won siesie ne ho ankosi August bosume yakwa kwuram ye rem ne ye fi case na se dia ene Mama Agradaa eba be opinion defense na wono so na dance fo aduonum na wo no
onfa omu nyina emra court baako na wo bia mra meka na asem enti mama part lawyer Theophilus Donko atro krata dia ma court ne say wono na dancefo eye duonum obefre wo mu nyina court se mate mema akwan ama wafre enti nyame ya doma August na mama part case no ye besan ato aso we eye ne wo circuit court 10 ne dia yeguso epem so ekoyenim we mami we your friend say insio ebeye eboden oh na dance for one mo do so minister dance for the anka 3-2 bi we dey 15 ye be kan 1 to 15 na just a judge ni su come the ne was asam no what this time team so ekwentua makra